Mairang Officers Club ryngkat ke Jingiatreilang bat ke Eastern West Khasi Hills District Badminton Association ha ke miet jong ke kat ttarik nailar arajar arpasau kalayo ban pynhap perdano ya ke First Eastern West Khasi Hills District Inter Office Badminton Tournament hapoh ke Indo Stadium jong ke Shnong Mission Mairang. Ya kini ke Lympung Ialehkai Badminton la pelongkum kedak ke jingrakhe ke kingdap snem ke Jingioh laitluid jong keri India. Pada kini ke sngi ya ke nam Lahduh ha ke men's team jong kini ke Lympung lara da ke Mairang C Rd Block bat ke bawan baar da ke Ophis treikam DC Mairang. Katba ha ke liang jong ke women's team lara da ke health department bat ke bawan baar ke di ke DC Ophis bat iki nong job ha kini ke Lympung la yo ban sam da ke kusnam ryngkat ki trofi.